ракетчиков принимали участие инструкторы. Militer Belarusia untuk pertama kalinya meluncurkan serangan roket jenis Polonez M. Rekaman detik-detik peluncurannya diunggah di Telegram pada Sabtu 21 September 2024. Sistem peluncuran roket ganda atau MLRS Polonez M dilakukan pada jarak 300 km dan berhasil mencapai sasaran. Hal itu juga diberitakan oleh perusahaan televisi VNTV pada Jumat 20 September. Sebagaimana dicatat, target pelatihan terletak di salah satu tempat pelatihan di Rusia. Diklarifikasi juga bahwa MLRS versi sebelumnya menghancurkan target pada jarak 200 km. Modernisasi terbaru senjata ini memasuki tentara Belarusia tahun lalu. Ракетные комплексы подтвердили все свои характеристики. Мы выполняли задачи на максимальных дальностях. Пуски прошли успешно. Главный итог контрольного занятия. Ракетные войска готовы к выполнению задач по предназначению. Мы перед собой ставим. И вторая цель подтвердить характеристики ракетных комплексов, которые стоят у нас на вооружении. Обе цели занятия достигнуты. Действия ракетчиков получили самую высокую оценку. Хочу отметить, что в подготовке ракетчиков принимали участие инструктора вооруженных сил Российской Федерации, в том числе имеющие опыт боевых действий. Ракетные комплексы подтвердили все свои характеристики. Мы выполняли задачи на максимальных дальностях. Пуски прошли успешно. Главный итог контрольного занятия. Ракетные войска готовы к выполнению задач по предназначению. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.